Ewenyigba TV do pe ikene de ka oklimi le fifi ma paji. Kele Ewenyigba ma mia ano aglede nyo pa kwa ti trailer aglonu kunyo tiko po wana wo mele Ghana ti ko me ikene fertilizer ba ku hewle Ewenyigba TV do pe me nemi. Kele ifla ikene nupu ma mille te fe ikene Gallewood Garden le dabala jonshi ikene fa do pe ha ala alo do ka tulo le ikene mo da me gonemi. Have me konya jo kwa dogbo chupo do pe me le te fe ye. Kana mi agara nya joma enemy enuma kana je sebe nu silis every English and do here ye da me gwe mi happy nya jo wado gba ole yi me fertilizer suppliers ike wonya no vi ike wo na aglo nukunyo tika mama wana oji le Ghana diko wonya me ike wole de la gbogbombe jirido aja agba ike wodafu le fedo do kata me le ike mo wodu fele yo nti ike ogbe ne den fa fa kana yo ike yo ha yo atem ama fertilizer wo le Ghana diko me godo kala do bia panyanua wode ko globa na alanku de agaike na ele jirudo alo agaike jirudo dule yonti ikanye outstanding debt owed to suppliers so cho jirudo pakpa dia enya ni ke ayide ajile ikama na na fama yiko kpona de yonti pakple agaye he na yupo de wona wa ogbebe yomo agana agaye he na yupo de wona ole Ghana dukomo kala wana pakpa dia wode ko globa na nyebe mi lanku le fertilizer alo agblenu kunyoti ka pe vovonti le Ghana dukomo and ka ba do moda yenya food production value chain yenya ka adidi le Ghana dukomo kala apoto ikenya ngonola ne fertilizer hababo manole le Ghana dukomo godo ikenya chamber of fertilizer Ghana yekanya apoto prince adipa anya me ikedi ko globe na lankula pizza farmers association ye do pe ikenya kpona agle manukunyo tika do ji le Ghana dukomo wode ko globe yolen ko muku wana wa ike yodeje sibe fertilizer alo aglen kunyo tika anya ni ike ayide eji le Ghana dukomo mala ala faji ala fa ene kwakle eji boso kala poto prince adipa panyanua ade ko globe nene pedo do kata na ele do pe ike na epo planting for food and job program do wana yejia anya ni ko len ko muku alo mpaka mekero matumba kule do pe le ko mjicho gado de jesiba aje wana agado yo happy yo agre yo podo wana ume kala do bia panyanua wode ko globe na le kwala ke jidu ma chore kala mene yo wa agai kanala jidu onte yenya Ghana ga cedi million alafa ade kanye 600 million Ghanaian cedis yene ne pe gai kanala jidu onte le no vie wonu ka di jode jesiba na alankule barely 10,000 tons of all type of fertilizer ikenya fertilizer aparato chu gada ole kana Ghana tukoma anya ni ike aide eji alagbegbe kala do bia panyanua wonya me ike ole de lagbegbe na jidu ba no jagba ike wo agada local fertilizer alo organic fertilizer pedo do wana o le Ghana tukoma ike atun akpere tukonti be wo pe ganya oti 3 le fertilizer for wana ma maten aide eji kala wana yema dukula na ado danku akufu ado Ghana tukoklola enya me ike ba de pe mesenya ko gloko ku de sustain shortage of fertilizer le Ghana tukome kala batoe panya na ede ko globe purale ike hemo le totrom ka kala ike ganya ola asikom le Ghana tukoma enya ni kala fudem la yo ala gbegbe ike fertilizer aten anobe wo ashot alo maga no anyi le Ghana tukome kala duklola na ado danku akufu ado panya no ede ko globe kuda Ukraine ka kula Russia pa ba wana yentile ejima manya ni ike ade Ghana tuko tuko bubu le emo le kama fertilizer gada wi kana yupona acho Russia ka kula Ukraine beta tuko ume kala ike mono nupom ko kuda 22nd Academic of African Business and Development Center Kenya AABD do wana until University of Professional Studies le egenu toma anya me ikareje siba na lankura ba wona ikatan le eji ma ihe be Africa duko gba kule do po ikenu le Africa duko iko po na agledenya o papa jia na waja agba iko wakodudu ko de to me kule suba aglenu kunyo tika ikanya fertilizer waten awon ne pedu do le Ghana duko me kala dukula na kufu ado penya nua anya me ikafa konyi gede ko kude do pe ikanya poultry industry alo te pe ikami na kokolo kwakle apole be enya ni ka adefuna lo podo wona ome kala dukura na ko fadu penya noa ade ko globe fertilizer ike na wo awole pa ko be klibla avo evemele ikumi yo mo pombe yo acho metric tons ikene pepe me alafa akbe alafa eton klibla aton ikene 350,000 metric tons akogere Ghana tukoma enya ni ka bifela yoro mo pombe yo acho alafa ene akba alafa ene so
achọrọ gagam de Ghana dukọ me kale dukọ na ko faro panya no a ede ko glo be ehia be yo akpere Ghana dukọ ka kle dukọ bobo je kle sube nukrunyo gbede tika yi Kenya fertilizer na ten abo le dukọ me hana zazaule Africa ka kle Ghana dukọ me sia Kenya bonu kwala ge yi mo rega mi acho mi afan lady wana la aglede nya 3 le fertilizer Pafura na menya ole Ghana fedu kopa akpaji kala dudu ye ma deje si be nusenis ebe English na do pia kwato ike oda memgene mi hapinya ajo udogbo ole yi yeme akpene mi le ikam yore ka kulmi le mi hapinya ajo pe akpaji